Sizwe sakithi, sizwe saseNingizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi udaba lolu ongafanele ngabe lusasimisa amakhanda. Kodwa sesithemba umhla ka-15 eMoses Mabhida kubaba uNxamalala ey'nhlelweni zakhe zonke abazoyikhuluma ukuthi abalikhulume lolu daba lolu laba labantu bokufika nalezi zitolo zabo, ngoba njengamanje sekulimala thina esizama amatoho ethu, esizama amabhizinisi ethu. Sitshelwa ngokuhamba kuyorejista izitolo, sinikezwe isikhathi esifishane. Uma bekufica udayisa ungakafiki kulayini uyavaliswa, awukho umsebenzi, ayikho into esiyenzelwe ile nhlangano ebusayo, kodwa ibhizi iyasilambisa.